Mga inali, kunang nagchayang katlang, debatulan ng kasarawian kaulan puko. Upuin kak Jabiyata, I mean Paki. Ang baranisa, the Director in Education ng kak. Ulian dikchayang ni Pagsawas, ni Laulaw. Child kacun openan lolo, masih kacun lolo ay bang pacuan waliang child ti okapakap ni saisal. O maing samat o at sope ti labalap. May isang marahin kapon ranwat, yachet kit sapul mo musaulang. Chon tatok in sa mo government, may mga tar. Patchpanan may isang wat kay kapnan wain pompay karyaon kapna, Israel legislature kan o kich kan, cabinet member kan, o chon tatok kan government kan, may patchayang Eupanan may isang ranwat, pusen pacuan taula, o kapayata puko, and kayeti Israel puko, maalayer kapuko and wiya, son papa, sabulmar son papa, and sabulmar government port, ong nan palian port, kampan, kamarain. May ngat kot labalap, sa chungalan kay kaping mulatak pan kupurar, pwede kupurma, kupuro sa ulap, may painir kachin kay po naman kich, alayang sa kakchungalan kay sa pulmar, rason kakanayo pa na wasakset, pusen patoyang natatakwat. Ipatoon walian tikich koros, o peki, painir ang kachin kach natatakwat, kachin kawait sa angkan koros, may sabahan patoon niyo kupene. Kachin kapayata, amen kich kan mapukonan program nan sukses o kapayata irailakan me pilpiltar to ranguya at chungal son papa waliape o member and port ana chungal kampan kamarain maingat kot labalap sepek ko pormao ni ran yeyang amen kich pilkachin yeyang rail puko me saban patuan kawawi ranwat kachin yeyang kit niat pan upanan program watch o bil kupramau nir bil kachin yeyang kit niat pan kaimsak at chungal program o sapal basang wasakchet ong niat chungal wasan tatongkan pusangkak chungalon kit sabul mar papol pilsang met pan patola maingat ko labalap I irabukat may paton walian kit bukat me pacoban kuprar mensang marain kapon ranwat o sakarkitan nilang kapay ang sabul mar yeros at sangkom Jesus Christ. Amen. Ang sukses bang patulang nan kasarawian puko o imen bagi sa pulmar kapnan Pompey ang puko kasampal wach. Kalangan ng MC TU, Aaron. Itungol wapan ko rin sa Matayal Court, may isang ranwat. Itungol sa karan misigalang, pahan ko rin labalap karos nan mo ison Pompey. Palian tiyak, palian government, o palian momotso. Patungon wang kitayal karos me, ket wasaksit, tepil pato wasaksit may isang ranwat. Malketin ko pura po yan kak patawan tamas kaula ayapuya ekisin sakarta motomot murin kotaan kaula. Ang sukset pan patawan peki Israel kan malayer kamanaman sang legislature ong Board of Education wailan kak patota takata ang sukset to palimeng ang kak patot tipon Bible palimaun ang kak kokotala o nilimatayal court na lang. Dahil karaskat kita. Ngay Kauklar Monkot Oson katete kan karus ranwut Maypan Uyap puko and board and education Nimele lo lalapot O uyawanay kak karus Niaipan kakela ka person o kusunet
Kosun natakan en Wayne Ponpe yo kan taga kapatapat in Micronesia. Oipan ni Ainso Chorus Utung Oliroroki Tiak o Wiwiat Kototo Tokan en Wayne Ponpe Samatal Court and Katin Kupraya. Congratulations. Kesa pali tungol sa karatan wa pan kupuran chorus. Nanten password itungol wa pan kupuran karyan kabinan punpi. Honorable Phyllis Silbanuz, Speaker in Legislature, attended as young Patang was said, Vice Speaker, a floor leader, members in Legislature Kaisak and Punpi, Melel, Vice Chairman and Committee, Standing Committee in Education, Nansaur Renew, the Senator Edgar, Etungol Wa Ban Kuburan, Senator Concourse, Honorable Senator Concourse, me Patang, Tatag and Mason Ranwood, Etungol Wa Ban Kuburan Cabinet members, Director in Kampakan, Chorus Memia, Staff, Tone Education, Kompakabag Tailkan, Melil, Irailkan, Mealeti Kaula Ranwood, Waranko, Penini, Oktail Chorus, Itungol Sakaratan Wow. Ibil Tungalan ki Anshomaw and Patowan Kapingang Sao Medelnim, the one Baronetse, Yansho, the Director in Education Department. Written at a program in Roundwood, ni Pegapeko Pexawas. Wow, Toro and will talk administrative cup. Samatawanu. Mr. Takarapram, may obtain Pilkasarawila Rantoyo, Pen Kakapali Campaign OFA, the Office of Fisheries or Aquaculture. Ipatawan Willianti Karyan Kapana. O chorus kitail Uya Atungal Kaping Kayu Melil Pan Kupuran Legislature Speaker or member in Legislature Kaisak Pwagi Kupuran Tut Makin Uyaw Sang Ran to Yokoto Pilil Ranwood Kasalaban Magtail Pilkasarawi Board of Education Ibilmen Tungalan Ki Anso Mao Uya Itungal Kaping Patang Karyaun Kapina Ogtail Chorus Ong Board of Education and Ran to Yoko. Me apalitor Pukakosam Balwat, Nan Mui Taiko, Lil Anshokis, Me Pulikiti, Telel, Rairan Anshoyu, Magtail, Kakpil, Apali Eu, Board of Education Toro. Itungal Kaping Melilong, Board Kan Magtail Kasarawi Roundwood Melil, Warankan, Peninikan, Meutung, Tatakwood, Putal Katin Mangi Chorus Me, School, Yeyi Kamarain Pin Chorus. O Sabon Matail Kawe knowledge or wisdom, Tal Chorus Katin Mangi. I Patawan Kameleme, near school improvement plan, near Songon action plan Kaipil, Kamomata, Ekai Patalanger, Tan Kupuran Legislature Kaisak, the Bill Legislature Katuapak, Bill Patang met Pilmia plan Kapakaime, Director of Education or Administration what. Patrick Benap and Kamakatawi Sapul Matail Kampan Kamarain Ong Serin Punpi Ong Kitail Sapul Matail Yasin Euran Yaki Bilan Sukset I Sodapan Kak Patowan Irakan Pacific Pai Patowan Kaparbor Kume Director in Education the Sao Metalinim Patowan assignment Pukat I Kaparbor Kume Tail Katin Kasarawi Ranwood Port you me ban kak se was director o campaign education kawid ilila te utung irakan magtail pan kat lang lale ininin kapeng ki port kan me pil aleta te supplement kita atungal pek mailen kak busela tatak ko sompal pukat pergian kak chawasi yang tail tami patrowantar kaite kinte yayasan Ranwood Api yes me pan patroto nansyon parakan me bang watato. I kamelele magtail chorus katin mangi yawan kapal o yawan
kosong song pen irai nan so magtail katla lan so ksit utut pon kapin saletio magtail koros katin mangi karyanger school epil poyakla te kai pa kasan sapal nibugla kan emi kaparabar me port of education pan pateng director ogtail koros tail pan katina pali pene tame pan mawang sabul magtail serikan met opil mur Riya met may pan paton William kita karyawan kapna o korusya uya tungal kail korus sapul matail kapingong melel speaker in legislature kaisak member in Board of Education penini kail korus me kat patawasak sitranwat kalangan Vice Chairman Honorable Senator Redcar nan sa renew og trail chorus ere tungal sakarata o kalangan kubur karusi kalangan gomo kapna ang sukset cheban pachalang nan kutan ksinlukon katete ang railgan me kaula ranwat o Imen Paki, Vice Chairman de Senator Redcar, ang sa renew humingan kak sa pulman kita te kita tatapos. Kalangan menintay. Mo ne pan patroyon na itungol kabuko. An mention watra mo itungol sekatan kaping lapang kupuran nilap patron waun ki kapna win pompe Lieutenant Governor patron waun ki yang ay senador kan cabinet supplement kapna cabinet member kan director in education imen bil patron waun ki all kan me ketrail kat kipane ranwat dan me sangwat ketrail yang kakan kaping kiang kauno pilipilta o kamanaman la me aptun to yaw tungol puko me ban patron puko kemet patronta me katete me kumalkan kamanaman er o angka kan sansale wi pokon puin pompi porque me ella me encatete y patrón kapingki tatoke rawat mamangi ye kampa magayo la pala the department magayo laut education arada pukoyu magmail pilpilang o kamanamaner puko kasampal pitata sabunman wain pompe seri pangkakan ali di kamarain me pangka yung mau kauno pengir ni college wegi ketrai kadun bukoki elementary o high school ampanut seri kana banut pusela nan college kan masabun matraile te masligi ipatron kameleleme kumail port me pilbiltar kay kumail yang wiyaran triyo patrang port o kay kumail kap me piltuwaltre kit senator kan me kay mereng kit me kay me bil kap tame wiyawi kit me kap ko se trek o pilka school sang raila kan me mereng pasien yang choki ta me kot pengkakapali at huko anu ya kuinin ko kusunat ibi kamelele me betuatre port kumail me mereng kan mai bambil kin sapanki tame mai mangi te patrowaner dituan amai wiya port ayo o kumail ka keuki yang rail me kapkan perangka kayang patrang kumail o kumail ka
Uya decision kay pagak siya sa matay kan pang kamarain. Yang director kuan kag pilmao sang tama miya yayo. Aya. Mega. Ana, ang sugisad pang patrowan karata ewa lang ong amendment port amin patrowan pagkita may bang kakatre patato ale patrowan po pantrap kita mas Mr. Grilly Jack. Mr. Diaz Joseph. Mr. Franky Edward. Miss Phyllis Silbanuz. Miss Ehmes. Yei sabmatrail board member kan hangnan parut. Saya kerja lulu rail. Wah, songkor senggak. Spui kalangan program. Kalangan ko program Vice Chair. Ang suksot chairman katlang de pachalang ong rail me kaula ranwich. Mail chungal te sabno mail anso mami me ko mail pachuan te masani anso mao kalangan MC muna iban William Gittio wiat kaping I mean pachang kupurkano wiay sakartan kaping pangkupuran kauno pueki sabulme limpak kalangan kecai bilkak yobenen mensang ranwatch on ki kabina karyawan kabina on ki vice chair in education committee yang ngami senator kan korus kabinet kan kecai korus me kecki di tepacawan dia cail cengol keterop pagcailan yang kawawi yobenen mensang ranwatch imen William di kich kan me kaular mensang ranwatch posen Chowe Board in Education kayo kabing ban kupuran kabina puegi sabul me likilik bil pilta kupureda pen pilata kich penakap manakap masama bugach me bil kaular men sang ranwatch iban bil kabing ban kupuran legislature puegi sabul mailu chuch ang sabul men kan kabina chungol Pilipin isutuban sair sabul machail ko santin de tok pi pachuan kamelele me ran kan me ban pachoto pan muiteng child and mamasan pene payaw taut pene nisongan mom kan de ko santi kan me ban sawase kakela kala kampan kamarain ari image ni ralap may William gidigi chuyagi at singol kaping o bil pekpeki sabul mobile ka wait merel kabakap pues sabun macay luchuch pena me ban sa usa kapaya to kalangan o erer kalangan ko promi Mr. Jack ang suksot me pil kami saglar kasarawin ranwatch o ang makaulakan and so much and so on for the session.